الرحمن الرحيم. يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. Alamda jaratkan Allah Taala maqtoolor jaratkan Allah'ım özüň süýgen sowup amaldardy kılıwdy bizge nasip etkin. Sen tıyıw salgan amaldardan bizdi saktagın. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allah'ım barыбыздын rızkыбызга bereke bergin. Warzuqnal halala wa barik lana fih. Rızkыңдын adalını berip adal rızkыбызга bereke bergin. Allahumma ba'id baynana wa baynal harami kama ba'adta baynal mashriqi wal maghrib. Allah'ım çıgış menen batışta alыс kılganday bizdi aramdan alыс kılgın. Allahumma basirna bi uyubina. Allah'ım özübüzdün ayıptarыбызды, kemçiliklerimizni körgön bendelerden boluwdy nasip et. Allahumma ec'al jam'ana haza jam'an marhuma. Allah'ım bul cemaatty özüňdün rahmatyňa tatykly cemaattan kılgın. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Bul meçitten çıkkan kezde şaytandın azgırgıdan, günölerden saktalgan bendelerden kılgın. Wa la tada' fina wa la baynana wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allah'ım bizdi jana bizdi ugup jatkan insandardy. Biz dua kılgan insandardy, bizdin aramızda hiç kimimizni baktysız kılbagın, barыбызга eki dünýäniň baktylygyny nasip etkin ya rabbal alamin. Allah'ım ahşurna fi zumrati nabiyina. Allah'ım kıyamatta paygambarın aylanasında tirilүүnü nasip etkin. Wa ahina ala millati habibina. Paygambarımızdın sünneti menen jaşawdy nasip et. Wa amitna ala millati habibina. Bul dünýäden koştoşorda paygambarga ümmet boluw nasip et. Wa adkhilnal jannata bi şefaati habibina. Kıyamatta paygambarın şefaati menen beýişke kirүүnü nasip etkin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Güwelik berem Allah jalgyz, la şerike leh. Allah'ın şeriki yok. Vahdahu la şerike leh. Lahul mulk ve lahul hamd. Bardyk bilik anın kolunda. Wal hamd maqtolar ağa gana bolsun. Urmatly musulman bir tuğandar. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil ummi. Jana dua salamdar aytam. Savatsız paygambar bolup kançalagan savattylardy jol körsetken paygambarыбызга dua salamdar bolsun. Urmatly musulman bir tuğan Allah'ım nasip kılıp bul meçitte toptolgonday kıyamatta barız beýişke kirgen kezde Allah Taala tabaraka ve taala tarabından Allah bizge kayrılı bolotken o beýişke kirgenler Allah'ım barız nasip kılsın. Uşu sözde okuwuny nasip etsin. Allah Taala o beýişke kirgenler bugünden başlap sizlerge jaşoo var, ölüm yok deydi. Jaşoowda tübelik ölüm. Jaşoowdun kitaplarının beýiştegi kitaplardy, beýiştegi slavarlарды alıp tekşerseň, izleseň beýişte ölüm degen, smert degen, maut degen söz yok. İnşallah ölüm bolboýdy. Allah Taala ikinci söz men gayril ya ahlal janna. O beýişke kirgen insanlar walakum an tasihhu wa la tasqam abada. Sizlerge bugünden başlap den soğuluk var, oğru yok deydi. Maşallah. Allah'ım barızga beýiş nasip etsin. O beýiştegiler bugünden başlap sizlerge kuwanış var, kaygı yok deydi. O beýiştegiler bugünden başlap sizlerge jaşlyk bar, karlyk yok deydi. Allah'ım barыбызга nasip etsin. Beýişke kirgen kezde bul dünýäniň problemi var, bary tügeydi. Bul dünýäde barыбыз karıbaylyk kılıp hareket kılabız. Ha? Betime tırış düştü, başka oldu, may sürtöýün, antay kılayın, başka kılayın. Ayrıkça podvalda oturgan eje karındaşlarыбыз öte hareket kılışat. Ha? Karılık bolup kalıp karıbayın deydi. Beýişte karlyk yok. Jaşoowda har kim adam hiç kim ölgüsü kelbeydi. 953 yıl yaşagan Nuh paygambarda ölgüsü kelgen emas. 120 yıl yaşagan Salih paygambarga malakul maut kelip janny alayın dese munça tez deydi. Tezle uşunday deydi. Salih paygambarga malakul maut jan aluvchi perişte sen 120 yıldy tezdeysin. Kelечekte Muhammad'ın ümmetleri 60 menen 70'in arasında jaşayt deydi. Anda Salih paygambar aytat, eger men Muhammad'ın ümmeti bolgonumda men üýümdi mürzönün eşigine kurup koýat elem deydi. 60 yıl 70 yıl. Ölüm yok eken da, hiç kim ölgüsü kelbeydi. Beýişke kirgende ölüm yok. Har kim mına jüregiňerden suragyn ölüm kelbeydi. Oşa sezimdi bergen Allah, ahirette ölüm yok da. Ekinçisi hiç kim karıgysy kelbeydi. Paygambarga bir ayal keledi, ya Rasulullah maga dua kılıň, men de beýişke kireyin deydi, karıgan ene. Paygambar karap turup, karıgan kempirler beýişke kirbeydi deydi. Tarını bıylaydı beçara. Baykuş ilaganda paygambar çakıratta kapı olmaň ene, jaş bolup kiresiz deydi.
Пайгамбар да тамашалайды, тамашаганда чындыкты тамашалайды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тамашалаганда дайым чындык менен, кээде тамашалып, сахабалар менен күлүп тамашалап коет. Күндөрдүн биринде пайгамбар хурма жеп отурса, жанында Hazreti Umar bir rivayette Ali деп келиптир. Ali hurmаны жеген сайын hurmanın içindeki söөгүн чыгарып пайгамбардын астына жыйып кое берет. Пайгамбар жеп отурат. Же болгондон кийин я Расулуллах антакул, я Расулуллах сиз өтө соргок экенсиз. Ушунча хурма жедиңизби дейт. Пайгамбар караса пайгамбардын алдында эмелер hurmanын сөөгү жыйылып калган. Пайгамбар айтат: "Сөөгүнү чыгарып жеген адам соргок эмес, сөөгү менен жеген соргок болот" дейт. Сен сөөгү менен жеп койсуң го дейт. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ayal köyüsüne arızlanıp geldi. Men köyüm anda, köyüm bunday dep kelgende Peygamber aytdı: "Sen köyüň bayağı közün dağı var mı?" deydi. Közün dağı var. Ayalga bir korkunç boldu. Kayсы? Barıp jaş karagın, senin köyüň köz dağı var deydi. Köyüsüne arızlanıp kelgen emne bolosun, köyüsü boror deydi. Çurkap kelip karasa, hiç eme jok. Peygamber'e kayra kelse aytdı, Peygamber aytdı: "Kayсы adamның közün dağı jok" deydi. Barında dağı vardı. Oşo közdөгүлө жөнүндө актыкты айткан. Пайгамбар тамашалайды, бирок мен айтайын дегеним, пайгамбар жанагы кемпирге, кемпирлер бейишке кирбейт дейт. Баарыбыз жаш болуп кирет экенбиз. Экинчиси бейиши эч ким ооругусу келбейт, ооруу жаман нерсе. Бейиште давление деген жок экен. Давлениеде сахар жок бейиште. Бейиште кычышкак жок. Жөтөл жок, эчтеме жок, ооруу жок да, алхамдулилла. Бейиште андан кийин дагы 4-нчү нерсе, бейиште күлкү бар. Жыргал бар, кайгыруу жок. Кечигип келсең, кайдан келдиң, кайда жүрөсүң? Же болупса эмне анап келбедиң, мында алып келбедиң, эме жок да, иншалла. Аллахым баарыбызга бейиш насип этсин. Аллах Таала Кур'ан-ы Керим: "Ва нуду ан tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun." Кыяматта Аллах Таала айтат: "Мына силерге мурас болгон, өзүңөр кылган амалдардын каршысында алган бейишиңер" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кайсы бир инсан ата-энесинин мүрзөсүнү жума сайын зиярат кылып турса, Аллах табарак ва таала ал бенденин бардык күнөөлөрүн кечирет экен. Ата-энелер өткөн болсо, алардын мүрзөлөрүн зиярат кылуу, мүрзөлөрүн зиярат кыла албасаң, алыстан дайыма эскерип, бата кылып, дуа кылып туруу. Бүгүн Кудайым буйрса, хадисибиз өткөндө айттым, тала ал-бадру алайна, пайгамбарыбыздын Мадинага көчүп барганын айтабыз. Бирок көчүп барыштан мурда пайгамбардын бир хадисиге токтолоюн дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага көчкөн кезде "Иннамал а'малу бин-ният, ликулли имри'ин ма нава, фаман канат хижратуху ила Аллахи ва расулихи фахижратуху ила Аллахи ва расулихи, ва ман канат хижратуху ила дунья юсибуха, ва ман канат хижратуху ила имраатин янкихуха, фахижратуху ила ма хаджара илейхи." Hijrat деген мекенди таштап экинчи жарга көчүүдү айтат. Кимдин көчүүдө ар бир адамдын ниетине байланыштуу. Kimde kim hicrat kılganda Allah üçün, peygamber üçün Mekke'den Madinaga köçkön bolsa, Allah'tan peygamberin razılığına jetet, Allah Taala'nı beyişki nasip etet. Kimde kim hicrat kılуудан maksat Madinaga barıp sowda kılıp akçaga jeteyin dese, akçaga jetet. Kebir hicrat kılgandardın arasında süygөнүп ketip kalganda oşonun artından bargan. Kimnin hicrat kılууsundan maksat biröөгө üylönүү bolsa, al üylönө turgan ayalına jetet. Biroq har kimnin niyetine baylanıştуу. Bugün men sözümdü başkaçtan burada bugünkü sabakta bir ihlasыбызды, içki dünyanın жаңылап алайык дейм, ihlas. İhlas деген қалыс Allah'ın razılığı үшін. Palançı barат eкен мен de барайын, palançı varsa men de көрүнүп коёюн эмес. Қалыс Allah'ın razılığı үшін, пайгамбарды жакындан таануу үшін деп келдик. İhlas деген сөз эмне билесиңер? Аллах Таала хадиси кудуси ушундай дейт. İhlas оңой акча менен ала турган нерсе эмес ал. İhlas өтө оор, кыйын нерсе экен. Бирок аракет кылсаң Аллах берет. İhlasın кандай экенин билгиңер келсе бир салават айткылайлы. Hadisi kudsi manisi Allah'tan sözü peygamberden bulan hadislikte Allah Teala aytat. Al-ihlasu sirrun min asrari astawdi'uhu qalba man ahbabt min ibadi. La yattu alayhi malakun feyaktubah ve la şeytanun feyufsidah. Qarang. Allah Teala aytat, ihlas deyt, menin sırlarımdan bolgan bir sır deyt. Kimnin sırrı eken? İhlas degen kalыс Allah'a berilүү, жүрөктү тазалоо, Allah Taala'nın sırlarından bir sır eken. Astawdi'uhu qalba man ahbabt. Men süygön bendelerimdin жүрөгүнө ошону коюп коём дейт. Аны ким берет экен? La yattu alayhi malakun feyuktuba. Allah Taala жүрөгүңө эгер ихласты коюп койсо, периште көрүп анын соогуну жазалбайт экен, канча соо экен. Wala şeytanun feyuside, şeytan da көрүп аны буза албай калат экен. Allah Taala эгер жүрөгүңүзгө ихласты насип этсе,
Allah aytadi, men ixlasты сүйгөн бенделердин жүрөгүнө коем, аны периштелер көрүп канча соо экенин да жаза албайт, же шайтан көрүп аны бузуп сала албайт дейт. Ихласты жаңылаш керек. Ар келгенде шемби күндөрү иншалла Кудайым буйрса бүгүн бар пайгамбардын хадистерин жүргөн пайгамбарды үйрөнөм, динимди үйрөнөм деген калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн болсун келгенибиз. Al-ихлас, ихлас деген сөз эмне экен? Ихлас huwa an taqsid bi amalik wajhi Allah wahdahu la sharika lah. Ар бир кылган ишиңде бир гана Аллахтын ыраазылыгын үмүт кыласың. Башка эч максатың болбош керек. Тияка барып бирөөгө жолугуп келейин дебейсиң. Бүгүн вечерний прогулка кылып ошо жака барып келели жок дегенде дебейсиң. Калыс Аллахтын ыраазылыгын издеп келесиң. Wa min huna jaa rajulun ila sayyidil khalq wa habibil haq. Аллах Таалага сүйүктүү болгон бир пайгамбарыбызга бир киши келди. Аллахнын эң сүйүктүү болгон пайгамбарыбызга бир киши келди. Ва кала я Расулаллах, инна нусалли лиллах. Мен Кудай үчүн намаз окуймун деди. Ва лияқулан нас. Ошол эле кезде адамдар мени намаз окуйт деп айтсын дейм. Аллах үчүн намаз окуймун. Адамдар да мени паланчы намаз окуйт экен деп айтсын дейм. Инна нусалли фама хукму салат. Ошонтип окуйм. Менин намазым өкүмү кандай болот? Намазды Аллах үчүн окуймун. Бирок адамдар да мени намаз окуйт экен деп намазхан деп айтсын деген үмүтүм бар деди. Ва кабла ан южибал хабиб, пайгамбар бул жигиттин сөзүнө жооп бериштен мурда Жабраил алейхиссалам Кур'ан-ы Керимден bir ayet alıp geldi. Al ayet Kahf suresinin 11. ayeti. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Allah Teala'ga jarık manayda joluğudu ümit kılsa, salih жақсы амалдарды kılsın, Allah'a kılgan ibadatında başka hiç nerseni şerik kılmasın. Adamlar aytsın palançı bolboş керек eкен. Çünkü Эми караң. Başka bir misal. Qala sirri siqti li Abil Qasim. As-sirri siqti degen bir alim ötüptür. Kim degen? As-sirri as-siqti. Siqti degen antulup öskön jeri. Li Abil Qasim. Abil Qasim degen alimga keldi da. Ya Abil Qasim, anta rajulun utita minal ilm. Abil Qasim, sizdin iliminiz var. Allah sizge ilim bergen, bilim bergen. Falimaza la tu'izun nas fil masjid. Ne üçün mescitke var adamlarga nasihat kılbaysız? Allah sizge Abil Qasim, ilimin var, bilimin var. Ne üçün mescitke varıp adamlarga davat kılıp nasihat kılbaysın dedi. Qala Abil Qasim ya sirri. O sirri. Men Allah Taala'dan 3 nerseden korkom. İlimim var, bilimim var. Bırak elge nasihat kılıbıdan 3 nerseden korkom dedi. Birincisi. Allah Kur'an'da Bakara suresinin 44. ayetinde "Atamuruna nasa bil birri ve tensawna anfusakum ve antum tatluna al-kitaba fela taqilun." Adamlarda жақшылыққа үндейсіңер. Өзіңерді ұнытып қаласыңарбы? Силер китепті оқып тұрып, эмне үшін ақылыңарды иштетпейсіңер? Бұл аят негізінде еврейлерге түшкөн. Еврейлер чындықты, пайғамбар чын екенін барын білген. Китепті де аққатты білген ақырғы динде. Адамдарды тура жолға үндеген менен өздері қылған емес. Ошондой эле Кур'ан-ы Керимде айтылган нерсе, жанагы сирри сыкты айтты, мен яһудилерге, еврейлерге окшоп калуудан корком. Аллах алар жөнүндө айткан: "Атамурuna nasa bil birri." Силер адамдарды жакшылыкка үндөйсүңөр да өзүңөрдү унутуп каласыңарбы? Китеп окуйсуңар, эмне үчүн акылыңарды иштетпейсиңер деген. Ошондуктан насаат кылуудан корком. Экинчиси: "Ва ма уриду an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Hud сүрөсүнүн 88. ayаты. Аллах Кур'анда айткан: "Мен силерди бир нерсеге чакыргандан кийин ошо чакырган сөзүмө, чакырган амалга каршы иш кылып коюудан коркомун" деген. Мен силерди жакшылыкка чакырып, өзүм жамандардан болуп калбайын. Мен өзүм кайтарган нерсеге өзүм каршы чыгууну каалабайм дейт. Айтам, чакырам, бирок өзүм кылып койсом кандай болот дегенде корком дейт. Үчүнчүсү: "Лима тaquluna ma la taf'alun." Эмне үчүн өзүңөр кылбаган нерсени айтасыңар? Бирөөгө бир нерсени айтуудан тамекини чекпе десең, биринчи өзүң тамеки тартпа. Насбай чекпе десең, биринчи өзүң ташта. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Жасабаган иштерди сүйлөө Аллахтын алдында эң чоң күнөөлөрдүн. Өзүң жасабаган ишти сүйлөгөндүк Аллахтын астында эң чоң күнөөлөрдүн дейт. Паракорду кылбагыла, взятка албагыла деп өзүң взятка алып атсаң,
Eң чоң күнөөлөрдөн экен. Абул Касим мен адамдарды вааз кылуудан, насаат айтуудан 3 нерседен корком деди. Биринчиси, адамдарды жакшылыкка чакырып өзүңдү унутпа деген аят бар деди. Экинчиси, мен бир нерсени айтып өзүм айткан сөзгө карама каршы амал кылуудан корком. Үчүнчүсү, эмне үчүн өзүңөр кылбаган нерсени айтасыңар? Алланын алдында эң чоң күнөө өзүң кылбаган нерсени айткандык деди. Ошон үчүн кылбайм деди. Бул алымдын илимиден, Алланын азабыдан корккон ихластуу адамдын бул сөзү. Бүгүн машалла данышмандар өтө көп. Кайсы эле көрсөң кыйын, телевидениеде башкада саясатчы, анысы, мунусу баары эле акыл үйрөтөт да. Чыгып алып, бирок өзү амалда жок. Ким эле болсо кыйын. Кээ бир жаш балдар да чыгып алып. Илимдүү алымдын көз карашы не экен? Корком. Ахва ма ахаф ala ummati munafiqun alimul lisan yujadil bil Qur'an. Пайгамбар айтты, мен үммөтүмдүн арасында эң коркунучтуусу тили таттуу, кооз сүйлөгөндө Кур'ан менен адамдар менен тартышып, Кур'ан менен касам ичкен эки жүзүүдөн корком деген экен. Машалла, сөздөрүндө башкада Кудайдан корккон болуп көрүнсөң, машалла, көрүнүш Абу Бакыр Сыддык да. Абу Бакыр бир сахабадай да. Бирок ичи Абу Жахилден бетер, Абу Лахабтан бетер. Шайтанга сабак берет. Шайтан кээде андан качып кетет. Шайтандан көбүрөөк амал кылат да. Ва захабул Касим ли янама лайлата. Абул Касим сырры досунан бул сөздү айткандан кийин, мен ваз кылуудан 3 нерседен корком деп үйүнө кетти. Файза бихи ара фил манам Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Жанагы Абул Касим үйүнө келип, шо күнү уктап жатып, түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрдү. Пайгамбар айтты: "Я Абул Касим, ана Мухаммад Расулуллах. Иза кана ал-гад фа'изун нас." Мен сенин пайгамбарың Мухаммадмын, о Абул Касим. Эртең таң атканда чыкканда мешке барып адамдарга ваз насаатыңды башта деди. Изун нас фа иннал вa'з закатул илм. Адамдарга ваз насаат кыл, илимдин зекети адамдарга берүү, таркатуу деди. Илимдин зекети эмне экен? Адам илимдүүсүнбү, экономиканы билесиңби, башканы билесиңби, башкаларга үйрөт, ошо зекети. Математиканы билсең, бирөөгө үйрөтсөң зекет. Медицина жактан жакшы нерселер башкаларга айт, ошо илимиңдин зекети ошол экен. Ва нисабул амал, анын нисабы зекет өлчөмгө жетиш керек. 40 койго жеткенде бир кой бериш керек. Илимдин нисабы өлчөмү ал амал кылуу экен. Валамма асбаха сабах, эртеси таң аткан кезде Абул Касим келди да мечитте ваз насаат кылып баштады. Абул Касимдин жүзүндө кечинде пайгамбар түш көргөн. Жүзү жаркырап мечитте сүйлөп жаткан кезде досу Сирри келди дагы. Сирри сыктылык досу келди да: "О досум, эмне? Сен ваз насаат кылууң үчүн обязательно пайгамбар келип айтыш керекпи?" деди. Аллаху акбар. Сенин ваз насаат кылууң үчүн албетте түшүңө пайгамбар кириш керек беле деди. Түшүңүздөрбү? Караң, баягы аулия деген сөз Алланын эң жакын достору. Аллах айтат өз хадиси кудсе, бендем мага ибадат менен жакындаган сайын, фарздандан тышкары нафилне окуй берсе, ашыкча ибадат кыла берсе, бендемдин көргөн көзү, кармаган колу, жүргөн буту болуп калам дейт. Кандай деген сөз? Сенин көргөн көзүң, ал ошо көп ибадат кылган, жүрөгү таза, ихластуу адам караганда Алланын нуру менен карайт. Мындай карап, бирөөдүн ички дүнүйөсүн окуп коет. Бул аулиялар ошондой. Аулиянын мүйүзү болбойт. Келер аулия деселе, о деп узун көргүлө канча тилемчи жүрөт. Селдени кийип алган, башканы кийип алган, тилемчилик кылып жүрөт. Алар аулия эмес. Аулия, балки силердин араңарда бир аулия бар, Аллах алым. Өзүнүн ибадаты менен жүрөгүн тазалыгында Аллага ушундай эме. Аулиянын сырткы эмесинен билбейсиң. Ошондуктан Абул Касим кандай Кудайдан корккон болсо, анын досу кандай экен? Абул Касимдин көргөн түшүнө буга айтып коюп атат. Абул Касим мечитке келди. Мечитке келип, эми ваз насаатты баштайын деп селде менен жакшы мындай баштаганда, мечитте отургандын арасында бир мажуси бар экен. Мажусини билесиңерби? Отко сыйынган динсиз. Отко сыйынган мажуси. Турду дагы
Bul emis sözdü başta ele al, "Oy men suroğum bar" dep kaldı. Kim? Majusi. Kebir oşonda adamların arasında jumurtkanan kriz degen, moldekeni joldan çıgaram degenler bolot da. Abul Qasim baştayın degende altırda, "Ya Abul Qasim, menin bir suroğum bar" dedi. "Emne suroğunuz bar" dese, Peygamber özünün bir hadisinde "İttaqi min firasatil mu'min" degen hadis bar eken. Onun manisini kantıp düşünse bolot dedi. Hadistin manisini bilginger kelebe? Bir salavat. "İttaqi min firasatil mu'min" degen imandudun parasatından kork deydi. Bizdin Batkende parasatlı deydi. Parasatlı eken degen akıldu, köz karaşı ötö terengdu, har nesenin közün bilgen, akılman, danışman eken degen söz. Firasa deydi Arapça. "İttaqi min firasatil mu'min." Parasatlı, danışman adamdın köz karaşından kork. Bizdin Kırgızça oşo parasatlı ömelerdi ne dep koydu? Bağımdı dağı, zirek dağı, sınçı. Bayağı sınçı da özüne özü çıkpaydı. Karap turup o jıl kanday bolot, bulanday bolot. Ötö Allah bergen awliya sınçılar bolot, Bizde kança ötkön, bayağı atalar, akeler, sınçı emeler bolgon. Bul Majusi bunu adaştıram deydi. "İttaqi min firasatil mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Al karaganda Allah'ın nuru menen karayt deptir. Bunu kantıp düşünse bolot dedi. Majusinin maksatı bu hem birinci sabakты başlayın degende bunu adaştıram dedi da. Biroq Allah menen ihlası var adam karaganda Allah'ın nuru menen karayt. Al karap turup aytты. "Keçiresin, sen meçitten çıkıp ket" dedi. "Sen majusisin" dedi. Ne dedi? "Sen majusi, dinsiz, meçitten çıkıp ket." Hadistin manisi uşu bolot dedi. Oşontан урматтуу musulman bir tuğan, ihlas. Emi men jaratkandan jalbarıp suranarım, az sabagыбыздан başta Peygamberdi süygönden kelip oturabız, barыбыз жүрөгүбүздү, ihlasыбызды bekem kılsın. Biroq bu sözdön sabak ötүүдөн murda Allah'ım özüңдөн jalbarıp suranarım, maga jana meni ugup жаткан bir tuğandarıma Peygamberdi түшүбүздө көрүүdү nasip etkin ya Rabbal alamin. Amin. Sabağız göteli. Durusur rihlatil al-Mekkiye. Mekke'deki bolgon, Mekke'de ötken kündörden kıska sabaqtır. Mekke'den Madinaga köçe turgan geldik, Esingizde mi? Ötken sabaqta Peygamber Madinaga köçe ötüp ötken bize. Ahırında ne menen bitti mele? Kim aytып berет? Maşallah, Allahu akbar. Sizge 5. Allah'ım 5'te daracağınızı 5 ese jogorу kılsın başkalardan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabası Hazreti Umar karap turup kimdi suraydı? Suraka ibn Malik kayda? Suraka'nı çakırgandan keyin kel Peygamber vada bergen degen Fars'tın imparatorunun kolundağı bilezigin ağa takkan dediler. Durusul marhala Mekkiye. Mekke'deki vaktlardan bir kısa vaktlar. İstağraqat marhala Mekkiye 13 sene. Peygamber Mekke'de 13 yıl yaşadı. İbtida'at min nuzulul vahiy al 13 yılı vahiyinin düşkönünden Peygamber negizi 53 yıl Mekke'de yaşadı. Biroq dindegi emesi vahiy İqra oku Allah'ın ismi menen dep Kur'an'ın birinci ayatı düşkönden başlap Mekke'de kança yaşaptır? 13. Kaçanga çeyin? Hicratga çeyin. Mekke'den Madinaga köçkөнгө чейин. Wa yumkin nusammiha anu şunday atasak bolot eken. Qissat tahaddi wal israr. Atandaşu jana özünün prinsibinden kaytpagan bekem bolu doğru dep koysak da bolot eken. Was-sabat ala haml risala. Dindi kötörүүдө, din kötörүү, din jetkizүү jolunda ar bir kıyınçılıkты жеңүү деп atasak da bolot eken. Je bolbosam Mekke'deki zamanda şunday atasak da bolot eken. Sabatul haq fi muvacat ashabı masalih şahsiye avul batıl. Jeke kızıkçılığın, jeke paydasını oylagondorgo karama karşı çındık jolunda bekem turu desek de bolot eken. Şunday böyle? İbtida'at hadhihi marhala ve umrun nabi 40 sene. Mekke'deki peygamberlik milleti baştaldı. Peygamberдің yaşı 40 yaştele. Ve fiha takunu jil najih fil hayat terbawiyan ve hulukiyan haml a'ba'i risale ala ard ve ba'da 3 senevat min ad-da'va as-sirriye. Qarang. Peygamber 40 yaşında
жаңы муунду тарбия кылып баштады. Жаңы чындык динге. Пайгамбар инсандарды тарбия кылганда мүнөз адеп ахлакын оңдоду. Жоопкерчиликти көтөрүүдү, милдет. 3 жыл пайгамбар секретни жашырынча купия дават кылды. Жаламул расул яжхара биддава. 3 жылдан кийин Аллах Таала пайгамбарга аччык айкын иманга, исламга чакырууга буйрук берди. Вакад барагадал муслимин хинаха 300 муслим. 3 жылдан кийин даваттын 3 жылдан кийин мусулмандардын саны 300ге жеткен эле. Минассанна салиса иля садиса 3-нчы жылдан 6-нчы жылга чейин терен көңүл буруңуздар, кийин сурап калам. 3-нчы жылдан 6-нчы жылга чейин иштаддал иза ва ta'zib. Мусулмандарга азап берүү, мусулмандарды кыйнагандык өтө күчөйдү. Вал катл. Кээ бир мусулмандар өлдү. Ли асхабил расул пайгамбардын сахабалары. Фа анша алейхиссалам жами'a лил муслимин бидар ал-Аркам ибн Абил Аркам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абил Аркамдын үйүндө биринчи университетти курду. Исламдагы эң биринчи университет кайда экен? Дарыл Аркам ибн Аркам. Бул кишинин аты. Аркамдын коргону, Аркамдын баласынын үйү. Ва канат бимасабат тадриб фикри. Ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларды фикри жактан тарбия кылат эле, рухани жактан, моралдык жактан тарбия кылат эле, иманы жактан тарбия кылат эле, адеп ахлак тармагында жана саясий. Ли тахрiji намазыл мумайяза өзгөчө келечек муунду тарбия кылууда. Фи кулли жогоруда айтылган нерселерди. Мин санна садиса иля тасиа 6-нчы жылдан 9-нчы жылга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Талибтин өрөөнүндө экономический блокада калынды мусулмандар. Мин санна тасиа иля 11 10-нчы жылдан 9-нчы жылдан 11-нчы жылга чейин пайгамбардын эң жакыны Абу Талиб жана Хадиче энебиз каза болду. Пайгамбар ал жылдарды кайгы капа жылы деп атады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде пайда болгонун билгенден кийин пайгамбар Меккенин четтерине Таифка жана башка урууларга чакырып баштады. Андан кийин 11-нчы жылы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинадан келген 6 жигит менен жолукту. 6 жигит менен жолуккандан кийин эмки жылы жана мусулмандар чакырасыңар деп алар менен кошо исламдагы биринчи Мус'аб ибн Умайр деген сахабаны элчи кылып жөнөттү. Мус'аб ибн Умайр 12-нчы жылы 75 мусулман менен келди. Жолда келе жаткан кезде алар канчалаган адамдарга таасир берип, исламга чакырып, ислам жолунда дават кылып келди. 12-нчы жылы хаж бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошо 75 жигит менен кол алышып, келишим болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага 13-нчы жылы көчтү, я? Ошого келдик беле? Ан-наби ясили илал Мадина. Пайгамбар Мадинага жетип келди дейт. Саллаллаху алейхи ва саллам. Бул кичине эскертүү болду, кайталоо болду. Кайталоо илимдин неси? Ат-такрар ахсан ва лау кана жуссаксан дейт. Васалат рихлатун наби ал-ан илал Мадина. Пайгамбарыбыз Мадинага келди. Вакад истагракал мархала al-маданiyya 10 санават. Пайгамбар Мадинада 10 жыл жашады. Ибтадад минал хижра, хижраттан баштап пайгамбар каза болгонго чейин Мадинада канча жашаптыр? Ва юмкину тасмията таъсисил ватан. Мадинада жашаган кезини ушундай атап койсок болот экен. Мекенди куруу. Не деп атат экенбиз? Мусулман ислам мекенин куруу. Кайда курду? Мадинада. Фалимаза истахана калиматул ватан. Эмне үчүн бул жерде пайгамбар мекен куруу деп мекен деген сөздү тандады? Bir salavat. Natasal hal la zal fi Mekka muslimun. Suraylıqçı. Mekke'de musulmanlar var bile. Ançamçası kalgan, ha? Naam, o var. Kebirler kalgan. Lakin zurufuhum ve salim mana'atuhum minel huruj. Alardın özünün kebir problemaları, köygölü masilleleri menen musulmanlar menen Madinaga köçülgan yok. Ve hunaka izan manhum min gayril muslimin lakinnahum yuhibbuna rasul. Mekke'de dagı paygambardı süygön, bирок musulman emesler de var, jakın tuğanlar, ha? Paygambardı korgogон, paygambardı süygön musulman bol elek. Bani Hashim, İbn Abbas, Bani Abbaslar bardığı. Abbas'ın baldары, Hashim'nin baldары. Seyahuzu Nabi ma'ariki tahine ma Quraysh, femaza seyakun mawqifil muslimin vel mutaatifin ma Rasul. Kelecekte paygambar Madina'da jaygaşkandan keyin özünün tuğulgan yerine barganda
берки мусулман эместер менен кафирлар менен салгылашуу болсо, ал кезде калган мусулмандардын жана ал жерде пайгамбардын туугандардын акыбалы кандай болот? Хал саяхдимухум фи сира ма Курайш фи Макка, пайгамбар айтта калгандарды бизге кошулуп алар менен карама-каршы болгула дейби? Хал сайуталибухум би ихдас мунакашат ва қалақил дахил Макка, же болсом калгандарды биз биякта жүрө берели, силер Меккеде алардын арасын бузуп жарууга, алардын арасында фитна кылгыла дейби? Жок. Лам я'муру наби бизалика абадан. Пайгамбар эч качан Меккеде калган мусулмандарды кафирлардын арасында жашап, алардын бир жерин жардыргыла, бузгыла, башка кыла, анткиле деген жок. Мусулмандардын мүнөзүндө андай жок. Bir bilip koygular jigitler. İslam dinimiz hiç kaçan, anın dini kanday olmasın, anın tüşlüğü kanday olmasın, ateist mi, Buddhist mi, uyga sıyınağı, taşka sıyınağı, hiç kaçan anın mülkünü, anın canına kol salığa buyurbaydı dinimiz. Andan ki jalpı qoomçulukta kede magazinde kuyguzuu, bir yerde jardıruu, dinimizde jalpı qoomçulukka tiyешелүү mülk, жалпы мамлекетке тиешелүү, коомчулукка, элге тиешелүү мүлктөрдүн талкылоо бир нерсесин алып жок кылуу жетимдердин акы сыяктуу. Башкача айтканда, менин саатымды урдайм десеңер мен коргоймун. Мана айтта бир сотканы алам десе ээси бар, муну коргойт. Туурабы? Бирок жалпы мамлекеттин мүлкү бардыгыбыздын мойнубуздагы милдет коргоо. Бир мамлекеттин бир спорт сарайыны башкасын жардырам десең, bir жетимдин акын жегендер сыяктуу. Ниса сүрөсүндө Аллах табарак ва таала инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман иннама я'кулуна фи бутунихим нара ва саяслауна сa'ира. Жетимдин малын туура эмес жол менен жегендер курсагына дозоктун отун жептирлер. Алардын бара турган жери дозок. Ошо жетимдин малын жеш, жетимдин акын басып алгандык кандай чоң күнөө болсо, жалпы коомчулукка тиешелүү болгон мүлктү талкалагандык, жардыргандык, бузгандык ошондой чоң. Пайгамбар ошондуктан Меккеде калган мусулмандар башка бирөөгө каршы болгула, эл бөлүп жардыла, башка кыла деген эмес. Себеби пайгамбар ар бир коомдун өзүнүн принциптерин, коомдун үрп адатын, салтын сыйлаган. Аллати аиша алейхи кайсы жерде жашаса. Яхтариму хаккыл муатана. Себеби пайгамбар ар бир мекендин ал мекенге тиешелүү үрп адатын, салтын, башкасын сыйлай келген. Фалам яхдус кад ан кама ал муслимун ал катинун би Макка би ай амал аскари. Карагыла. Пайгамбар менен Мадинага көчүп кеткенде, Меккеде калган мусулмандар эч качан Меккедегилерге каршы бир жардыруу же башка эч нерсе аткарган эмес. И аткарбайт да. Себеп пайгамбардын тарбиясын алган инсандар. Бүгүн кээ бирлер башка мамлекеттерде жардыруу башка болуп атса, ал мусулмандын кемчилиги эмес, исламдын кемчилиги эмес, ошо мусулманды, ислам динини терең түшүнбөгөн ошол адамдын акылында кемчилиги бар. Бирөөдүн кемчилигин көрсөңөр, азыр көчөдө менин бир кемчилигимди көрсөңөр, "Вай, ислам дини ушундай экен" дебегиле. Ал менин кемчилигим. Ушул жерде отурган бирөө бүгүн мисалы радиодо угатсам, мен даватка чыккандарды көрөм, оштон бирөө чалып атат Равшан ажыга. Даватка чыгып келип тамеки тартат дейт. Анда сен чык дагы тамеки тартпа. Сен жакшы үлгү бол. Паланчылар намаз окуйт, анан намаз окугандан кийин тараздан алдайт. Сен оку дагы тараздан алдабай жакшы үлгү бол. Бирөөдүн кылган немеси бардык мусулмандар кандай эмес да. Кудайга шүгүр, даватчылардын арасында кандай таза жүргөндөр бар, кандай жакшы жүргөнү бар, эч тамеки тартпаганы бар, тамекини көргөндө качкандары бар. Эмне үчүн аны айтпайсың? Ошол эле башка эмелерде бир эменин кемчилигин баары эме кылбаш керек да. Мисалы бир врач бирөөгө мындай кайдыгер болуп өлтүрүп койсо, бардык врачтар ошондой жаманбы? Андай эмес. Bir militsioner özünün mildetini жақсы аткарбай, бирөөдү уруп акчасын алып койсо, баары милиционер ошондой. Алардын арасында намустуу, Кудайды сүйгөн, Кудайдан корккон, мекени сүйгөндөр бар. А молдо да инсан. Анын да бир кемчилиги бар. Ал жеке, ал исламдын кемчилиги эмес. Исламда Куран бар, сүннөт бар. Мен исламга үлгү боло албайм. Ал мага тиешелүү кемчилик болушу мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө кээ бир мусулмандардын кылык жоорун көрүп, бардык мусулмандар мындай дебеш керек. Пайгамбарыбыз ана Меккеде калгандар эч андай кылган жок.
فقد طالبت قريش في غزوة بدر المسلمين الذين يسكنون مكة وكفار بني هاشم بالخروج معهم لقتال المسلمين فماذا كان موقف الرسول حينها пайғамбарға қаршы Бадр деген салғылашуда меккеліктер пайғамбарға қаршы келе жатқан кезде өздерінің арасында жашап жатқан мұсылмандарды пайғамбардың туғандарында сілер бізменен жашап атасыңар давай бізменен қаша шыққыла деген барабыз кімге қаршы пайғамбар не қылды аларға эми қара لقد أمر أصحابها قائلا من لقي منكم عباس في المعركة فلا يقتله إنما خرج مكرها пайғамбар ертең Құрайштар бізге қол салып келген кезде Аббасты көрсеңер өлтірбегілі, ал мажбур келді. Паланчы көрсеңер паланчаға құрал атпағылы, паланчаға оқ атпағылы, алардың арасында мажбур келгендер бар. Аббастағы Бани Хашимда пайғамбардың туғандары да қоша келді. Кімге қаршы? Мекеншіл, ошо мекенді қорғауға немеді, бар бірге. Ал бөліне албайды. Faqad qaddara sallallahu annahu muwatin bi Mekka. Себебі пайғамбар ал Меккеде жашайды. Ошо меккелік мекенін қорғау үшін мекендегі адамдар келген кезде алардың қатарында келеді деп сыйлады. Wa tafham irgham Quraysh lahu ala qital muslimin. Жана пайғамбар ал Меккедегі қаулы алынған чечим башқа аларға да тиешелі екенін білді. Пайғамбарға қапа болған жоқ. وقد فعل شيء نفسه مع اليهود المدينة. Ошол кезде пайғамбар Мадинаға келген кезде Мадинада жашап жүрген яһудилер мен еврейлер мен келишим түздү. Мадина барыбыздын мекенибиз. Силер өз динingерде, биз да өз динибиз. Бирок Меккени Мадинаны коргоодо барыбыз бирбиз. Мадинага кыйынчылык болсо, апат келсе, башка келсе, баарың бир дейсиң. جعل لهم حقوقا وواجبات كالمسلمين تماما. Мусулмандардың қандай мойнындағы милдеттері болса, мусулмандар қандай законға башыйса, мусулмандармен жашаған яһудилер де ошондой. Валакин лимаза харабан набил яһуд. Бирок суроо беришиңер мүмкүн. Эмне үчүн ислам тарыхында пайгамбар ки яһудилер менен урушты? Лианнахум лам яхтариму қиямул мушра. Себеп яһудилер мусулмандардын үрп адатын, салтын, принципин сыйлабагандыкта, мусулмандардын укугун тепсеген үчүн. Ислам тарыхында жакшы окусаңар, İslam tarixinde cihat hiç kaçan tınç yatkan adamga kol salıngan emas. Cihat 3 nersede gana bolgan. 3'ten taşqarı yok. Birincisi, kaçan musulmandardın hukuku tepsilgen kezde, özünün mildetlerini atkara albay kalgan kezde. İkincisi, musulmandar menen bolgan kelişimdi buzgan kezde. Üçüncüsü, musulmandарға kol salıp kelgen kezde. Andan taşqarı cihat bolgan emas. Düşünüңүздөр bu? Yahudiler men emne uruştu? Liannahum lam yahtarimu qiyamul mujtama. Sebep oşo qoomdun үрп адатын салтын musulmandardın sıylagan жоқ. Harabahum indama gadaru wa khanul uhud. Alar Yahudilerge пайғамбар uruş jarıyalı kaçan alar kelişimdi buzup kıyanat kılgan kezde. Kanday kıyanat kıldı? Madinada kelişim bolgon. Barız mekendешбиз. Ушул жерди коргойбуз. Мекке жактан башкадан musulmandarga душмандар келген кезде булар сатылып аркадан кол салды. Ошон үчүн аларга салгылашы болду. Фалам такун мас'ала интиqaman wa sabyan wa karahiyat. Эч качан өч алуу үчүн, же көрө албастык үчүн, же башка улут, же башка дин деп кол салган эмес эч качан. Билип койгула. Бул башка улут экен деп өзбек кыргыз эч качан бөлүнбөш керек. Сен уйгурсуң, жок. Биз мусулманбыз, бир тууганбыз. Иннамал му'минуна ихва. Мындайдан эч уруш болгон. Уруш качан болуптур? Кыянат кылган кезде, аларды саткан кезде. Эми караң. Ихтирам мафхумул муатана. Мекенчилдик деген түшүнүктү сыйлашыбыз керек. Инна мафхумул муатана аллади насма анху мунзу 20 сана сабаqa илейхи расул мунзу 1400 сана. Биз азыр мекенчил мекен деп атпайбызбы? Бул сөздү пайгамбарыбыз 14 кылым мурда айтып кеткен. Ушул маниде мекенди сүйүү имандан деген маниде айтылган. Хуббул ватан минал иман деп келет, мындай сахих ушул текстте келген хадис жок ал. Ушул манидеги хадистер бар. Хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү имандан деген ушу текстте жазылган хадис жок. Бирок ушул манини берген хадистер бар. Караң. Вақиян алал муслимин ал-qatinin bil-gharb an yahtarimu qiyam al-mujtama'atihim. Ошондуктан бүгүн кейде батышқа барып, Европада же Америкада башка жерде барып жашаган мусулмандар да ошолордун өздөрүнүн принциптерин, өздөрүнүн үрп адатын сыйлаш керек. Келип алып эле, ой харам,
это нельзя, это бидат. Sen özüň diniňde eme kıl. Diniňdi ýaxşy garma al. Sen dinge çakırsan udu ila sabil rabbika bil hikmeti vel mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Biröwdü dinge çakırsan eň danışmandylyk menen, jaxşy sırdy sözler menen çakırgyn. Wajadilhum billati hiya ahsan. Eger tartışsan eň jaxşy joldor menen tartış deyt. Kanday? Ilmi joldor menen, dokazательство menen. Munday ilmi joldor menen dialog kurup tartışıp biroq qoluň menen köterip bolasyn bolboy. Jok anday. Çünkü bu hadisine sabaklardan Allah turgan nerse, biz eger başka din öküllerinin arasında varız. Indiyaga barıp, uyga sıyınba siler kafir. Sen akırın dinine çakır, atkarabay, iman berip Allah'dan. Vasalal habile beled tusamma Quba. Peygamber jolda baratat Mekke'den Madinaga. Quba degen jerge keldi. Ne degen jerge keldi? Quba. Qiba. Quba. Madinadan beri qarak. Tabud anil Mescid-i Nebevi 10 kilometr. Paygambardın Madinadağı meçitinden 10 kilometr Mekke'ge jakynrak. Falam yadkhul Madina mubasharatan haysi inna ahli Quba istaqbalun nabi. Paygambar to'g'ri Madinaga kirib kelgan joq. Sebep jolda kele jatkanda birinchi Bishkekke kelelekte soqoliqlar tosib aldı. Qubalıqlar tosib aldı, paygambardy qonoq qildi, öte tosib aldı. Bihafawa kasira, öte çoň kuwanyş menen. Fa abar rasul illa an yamkus ma'ahum 4 ayyam. Oşondan paygambar alardy sıylap 4 gün alar menen turdu. 4 ayyam raysama yuallim ahli al-Madina bi wusulihi. Dağı bir maksatı Madinalıklar menin kelgenimdi bilsin, kokus kirip barbayın dedi. Ve yesta'iddu li zalik ve hakaza istaghraqat rihla Mekke'ye 14 yawman. Oşonda Mekke'den paygambar Madinaga bargıça 14 gün wagt ötüpdür. Kança gün? 500 kilometr. 4 günü Quba degen jerde oldu. Salasat ayyam fi ghar Sawr. 3 gün Sawr degen ünkürde. Ve 11 yawman fi tariq. 11 gün jolda Qubaga çeyin. Ve kana awwal şey qama bihi ar-rasul indama wasala ila Quba yawm al-ithnain. Paygambar düşenbi gün Qubaga Madinanın çette 10 kilometr beraqa jetkende birinci jasagan işem ne oldu? Quba meçhitiga barda, Qubaga barıp meçhit kurdu. En birinci emne kuruptur? Avval mescid fil İslam, İslamdağı en birinci meçhit kurdu. Ve qadaben nabi illa an yusharik bi nafsihi. Paygambar özü meçhitin kuruluşuna işledi. Fi binai mescid. Ragma ta'bir rihla 11 gün jolda kelgen. Çarçaganına karabastan bugünçü. Men 11 gün çarçadım da vay kurgula degen jok. Paygambar özü taş kötörüp başka kılıp meçhit kurdu. Wa zalika linayl ajr wa sawab. Ne üçün paygambar özü eme kıldı, meçhit kurdu? Soğupqa eye bolayın dedi. Men de soğupqa muhtajmın dedi. Hazır bugün kebirler olsa akçan berip koyup da baydı. Men tiyaktan geldim. Uçup gelse samolyotda geldim, ne optur? Wa lam yaktafin nabi bi wafaihi lil ashkhas bel kana wafiyan lil amakin aydan. Paygambar bir gana adamdarga ele bir jakşylyk unutpastan adamdarga ele jakşylyk kılbayt ele. Kala berse har bir mekendi da unutbayt ele. Kaysi jerde bir jakşı bolganyn. Jakşylykty bugünkü adamlar jakşylykty tez unutat, jamandykty hiç kaçan unutbayt. Paygambar hiç kaçan biröwnün jakşylygyny unutkan emes. Bir misal berip öteyin ha. Qubaga kelgende kança gün turdu? Oşondan paygambar ölgөнгө çeyin daima subota gündörü, şembe günü daim üyünde darat alıp Quba meçhitine barıp 2 rekat namaz okuyt ele. Oşondan paygambardın bir hadisinde Allah'ım sizlerge nasip kılsın. Madinaga barganda Quba meçhitini ziyaret kılıp paygambar aytdı. Kimde kim Madinada gaysınsada jatkan jerinden tarat alıp Quba meçhitine kelip 2 rekat namaz okusa umra kılgan soğun alat deydi. Kiçinekey hac. Umra degen Makke'ye kelsen 7 jol aylanasın. 1-3 kilometr bolup kalat. Andan keyin Safa Marvada 7 jol çurkaysın. 700 metreden aldağı 6 kilometr. Keyin çaçыңды aldırasın, ihramdan çıkasın. Anan keyin umra bolat. A Madinaga kelgende jatkan jeriңден эле Gaysınsadan taratты alıp kelip taksiga oturasın, 2 riyalga alıp barıp koyat. 6 somga. 8 somga. Barasın dagın 2 rekat namaz okusun, bir umranın soğunu alasın. Allah'ın barızgı nasip etsin. Oşanda men paygambarın hadisini okular mana. Men
Men tatahhara fi beytihi. Kimde kim taharat alsa uyunda. Sümme ata Mescid-i Quba. Kim Quba mescidine gelse. Fasalla fihi salat. Kelip oşanda 2 rekat namaz olsa. Kana lahu kacru umra. Bir umra kılgan soğup talat deydi. Vakat nazala bihazil mescid el mübarek aya azima. Şul mescitte bir Kur'an'da ulu ayat düşkün. Kaysi ayat kim bilet? Mescid-i Quba jönünde Kur'an'da bir ulu ıyık ayat düşkün. İstinca jönünde. İlgeri sahabalar jegende öte tamaktары taza olur eкен, химия жоқ, Al кезде силетр деген, фосфор деген, башка деген жоқ та. Бардыгы таптаза, жегендер курма, сүт, тоодогу эмелер. Алар дара сындырганы барган кезде өздөрүнөн ажырап чыккан нажасат койдун корголудай чыкчу экен. Койдун корголудай, аттын тезегидей, башкача айтканда, чыккан жерини булгабайт экен. Таптаза да. Койдун корголун билесиңер го? Үстүндө как будто мындай пияздын кабыгы да бардай таптаза түшөт да. Эч жерди булгабай. Туруу? Ошондуктан баягы чыккан жерди эч булгабаса, таптаза чыкса, аятты жууш шарт эмес. Түшүндүңбү? Качан жууш важип болот? Чыккан жерди бир 5 тиындык билесиңер да? Мурдагы 5 тиындык бар го? Мына мындай кылсаң, мына барың эле кафыңды мындай кылганда ошол жерге суу тура турган жер бар. Ошончо жерди булгагандан кийин жууш важип болот. Ошол кезде жууш керек. Түшүнүңөрбү? Азыр баары химия башка болгондон анча эмес, анча жууш керек абдан. Албетте жууш керек. Мен айтайын дегеним, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн Мадинага ошо Кубага келет дагы. Кубалыктар силер даратты өзгөчө алат экенсиңер. Аллах Таала силер жөнүндө бир мактоо аят түшүрдү дейт. Эмне кыласыңар дейт. Бул аят ушу. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Ла масжидун уссиса ала тaqва. Бул мечиттин фундаменти, негизи фундаменти таква жолунда коюлган. Фундаменти таштан, цементтен эмес экен. Фундамент не экен? Алладан коркуу үчүн, Аллах үчүн таква. Мин аввали йаумин, эң биринчи күн, ахакку ан тaquma фи. Ошондуктан сен бул жерге келип турууң хактуураак бул мечит. Бул мечиттин фундаменти, негизи курулушу таква үчүн курулган мечит, сенин келүүңө татыктуу. Фихи риджалун, ал мечитте шундай кишилер бар. Адамдар. Юхиббуна ан ятатаххару. Алар таза болууду сүйөт дейт. Тазалыкты сүйөт ал Кубада жашаган адамдар дейт. Валлаху юхиббул мутатаххирин. Алема Аллах таза болгондорду сүйөт дейт. Куба мечиттин адамдарды тазалыкты сүйөт, Аллах таза болгондорду сүйөт дейт. Эмнеге Аллах силер жөнүндө мындай алкыш жүрсө, биринчи ошо жакты жууш ошолор баштаган экен. Истинжаны таратта мурда жөн эле мындай алган. Истинжаны биринчи ошолор баштаган. Аллах Таала тазалыкты жакшы көрөт. Бул адамдар тазалыкты жакшы көрөт. Аллах болсо таза болгондорду жакшы көрөт деп. Динибиз ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, ат-тухуру шатрул иман. Тазалык диндин бир бөлүгү. Ан-назафату минел иман. Тазалык имандуулуктан дейт. Имандуусунбу? Таза бол. Имандуусунбу? Таза бол. Имандуусунбу? Тазалыкты сакта. Субботин пубот. Бара карагым, мечитте отурасың, а? Мечитте отурган кезде мисалы бир таштанды дейик. Көрүп калдың, акырын алдың. Же бирөө ошол жерде бир деме түшүп калган алдың. Чотоюңа салып мечитти тазаласаң, эмне болот билесиңерби? Ихражил қимама минал масжид. Мечиттен бир мусурларды алып чыгуу, сыртка тазалап чыгуу. Бейиштеги хурл айындардын калыңы. Бейиштеги аялдарга калың даярдап атасың да. Издегиле кана, ким канча калың даярдайт. Мечитти өтө таза сакташ керек. Себеп караңыз, урматтуу мусулман, мана мечитке келгенде биз мана балдар деме кылып турам дайыма, жок дегенде бир айда могу эмелер жууп. Мечитке келгенде эң таза носкини кийип келиш керек. Таза келиш керек. Керек болсо аятка чечип, таза эме алмашырып койсо болот. Себеп сен бутун койгон жерге экинчи адам келип башын коёт. Сажда кылат. Мечит, масжид деген сөз не деген сөз билесиңерби? Сажда кылына турган жай деген сөз. Сажда кылына турган, чекеңди кое турган жер. Ошондон чекебизди ар жерге коёбуз да. Нан кое турган дасторгонду кандай эме кылабыз?
Ошондуктан келгенде эң жакшы атырларды колдонуп келиш керек. Хузу зинатакум инда кулли масжидин дейт Аллах. Хузу зинатакум инда кулли масжидин деген ар сажда кылууга барганда эң кооз кийимиңерди кийгиле деген сөз. Аллахнын буйругу эмне экен? Иш кийимиң менен бар деген сөз эмес. Хузу зинатакум инда кулли масжидин, ар мечитке барган кезде эң тазасын кийип баргыла. Тазасын кийип бар деген сөз эң жаңы, эң акыркы мода деген сөз эмес. Машалла, эки кийим, эки шимиң болушу мүмкүн. Таза сактаса болот да, жууп, тазалап, үтүктөп. Анан кийин бир көйнөктү 15 күн кие бербе. Пайгамбар айтат, кара. Чеснок жеген болсоң, пияз жеген болсоң, жамаатка келбе дейт. Не үчүн? Ошо чеснок менен пияздын жыты бар. Жума күнү жумага келгенде чеснок жеп келбегиле. Пияз жеп келбегиле. Пияз, чеснок ден соолукка өтө пайдалуу, канча микробторду эмелерди өлтүрөт, Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз айтат, чеснок жеген болсоң, пияз жеген болсоң, мечитке келбе дейт. Келбе дегенин сөзү келбей кой деген сөз, чеснок жедим барбайм деп жатып, жумага жүр десең, бүгүн мен чеснок жегем. Десе, абшкурага кебе деген деп. Жок, анын мааниси тишиңди тазалап жуу зубный щетка менен, паста менен, анан кел. Имамдын артына имам адашса, имамдын адашканын турлай турган адам туруш керек. Мисалы мен рүкүгө барбай саждага кетип калсам, адашып. Артымдагы Аллаху акбар десе мен билишим керек. Же эки саждадан кийин кадага отурушум керек, туурабы? Эки саждадан кийин отурбай туруп кетсем, бирөө Субханалла десе мен адашканын билишим керек. Эмиратта бир устаз айтат. Намаз окуп атсам аркадан бирөө Субханалла деди дейт. Шарт саждага кетип калдым дейт. Саждага барсам дагы Субханалла дейт. Аллаху акбар деп башым көтөрдүм дейт. Башымды көтөрсөм дагы Субханалла деди дейт. Не кыларым билбей, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Адаштым дейт. Анан мен айттым дейт, ой, 4-нчү сафтан экен дейт. Не болду десем дейт, арабтардачы кээде өтө жини ачуу келген кезде кээ бир адамды карап, адам болбой калды деген, Субханалла, Аллах сендейди да жараткан экен дегендей эме кылат да. Ой, эмне болду, мен сажда кылсам Субханалла дейсин, башымды көтөрсөм Субханалла дейсин. Неге эле Субханалла дейсин десем дейт. Мана мен жанымдагы 3 кило пияз жеп келген окшойт деп атат. Ошо саждага башымды кое албай чыдабагандан Субханалла дедим дейт. 3 килограмм пияз жеп келген окшойт дейт. Да мен намаз окуп атканда Субханалла дебегиле. Мен айтайын дегем, урматтуу мусулман бир тууган, кара. Аллах Таала адал кылган пияздын, чесноктун эмеси ушунча болсо, тамеки памекиңерди вообще эме кылыш керек. Мен насыбай саткан базардан өтө албайм. Насыбай саткан базардан мындай өтсөң, жанынан өтсөң, вообще эмесин да. Аллах Таала рахмат кылсын. Кээде рахмат кылсын десе өлүктөргө эле деп ойлобогула. Тирикеде Аллахтын рахматыга муктажбыз. Бирок бизде үрп адат, Алла рахмат кылсын десе өлүптүр деп ойлойт да. Аллахтын рахматы тирикте муктаж да. Кээде келип кучакташам деп калат да. Нас сата берип, денеси ham нас болуп кеткен. Кийимдери да нас болуп кеткен. Айлаң жок, эмне кыласың анан? Бир аз кармап турса, эсиңди жыгыласың. Эмеден келдик тазалыкка, карагыла. Намаз окуган адам иншалла кимирой болбойт да. Дайым истинжа кылат. Таза. Истинжа дегенде анан кийин муздак суу менен эме кылбагыла. Жылуу суу менен. ويلحق بالرسول إلى قبى الرجل قطع 500 كيلومتر مشيا على أقدام بل جريا لأنه لا يملك مالا ولا بعيرا إن على علي بن أبي طالب. Пайгамбар менен ошо 500 километрден кийин бирөө чуркап келди. Пайгамбар Мадинага келген кезде 500 километрден мине турган төөсү да жок, эшеги да жок, жылкысы да жок, бутунда жакшы кийген кроссовкасы да жок. Жылаң аяк бирөө чуркап келди. Ал ким? Пайгамбардын аманатын башкаларга жеткизем деп, пайгамбардын жайына жаткан Hazreti Ali. Ali ibn Abi Talib бадан аржа ал-вадай бардык аманаттарды таркатып бергенден кийин кана ла ядри ма халла бир расул. Пайгамбарга эмне болду? Ва умрхан зак, ошол кезде Hazreti Ali 23 жашта экен.
Bugün kebirler 43'ke çırqap koyat da men marafonga çırqadım deydi. Qaragıla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali 500 kilometrede çırqap kelgen. Bolop eken çırqasa? Albatta jolda es algan hem üremede emas. Dagı bir misal bereyin da. Bugün biz kayaldanganda mıntip oturup Olimpiyskiy medal deydi hareket kılata maşallah. Hem жақсы Олимпиадаға барсын, Қырғыздың жігіттері желегі жел бересі, қуанасың әрбір Қырғызстандыға сыймықтанасың. Қырғыздың желегі шығып көтерілгенде мен жеке өзім мен көзімнен жашым ағып кетеді сүйініп. Мен мекенім ал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күн біреуді кафір қачып кеткенде қиянат қылып, сахабаларға айтады, кім паланчыны қарамап келсе, фалахул жаннаға 5 уада берем дейді. Қойылған нәрсем не? 5. Altın medal emez, çempiyon olimpiyada emez. Azia oyunlarına emez. 5. Al kaçkan adam tövmenen kaçıp ketken. Körünbeydi. Sahabaların arasında büttesi etti. 5 ha? Bismillah deydi, butlardı çırqaydı. Jolda bir yerге çarşaydı aytadi. Körünbeydi, tövmenen kaçıp ketken al. Oturayın deydi, жоқ deydi, 5 deydi. Şurqap bir malda qarası көрінеді. Бұл çarşaydı bakış. Oturayın deydi, жоқ 5 deydi. Қуып келіп, баяғы төсі çarçap, төсін ес алдырып жатқан жерде келіп қармап кетеді. Мұсылмандар, ошондықтан урматтуу мұсылман bir туған Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде әл-муъминул қауийю хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф дейді. Хадистің мәнісін білгенге bir салават. Күштүү Musulman sүйүктүүрөөк, жакшыраак Аллах үчүн күчсүз мусулмандан дейт. Мусулман спорт жактан, физический жактан, моралдык жактан, илимий жактан, бардык жактан мусулман күчтүү болуш керек. Ана мусулман болот деселер, акыры басып, курсагы той болгондой болуп, десе. Hazret Umardын кезинде бирөөсү намаз окуп атыптыр да, өлөйүн деп, жыгылайын деп. Hazret Umardın кезінде. Эми кара, bir musulman ayal келет да. Мага эмне болгон дейт, бу оорубу дейт. Ооруп калганбы дейт. Десе, жок дейт. Аны эмне кылып атат десе, бул роса Кудайга берилип, өзүнө эме көрсөтүп атат дейт. Hazret Umar камчысы менен bir коет да айтат. Динибизди өлтүрбө, Аллах өлтүрсүн сени дейт. Динибизди бирөөгө антып жаман көрсөтпө дейт. Экинчи bir сахаба аял. Bir musulman erkektin şöntüp kıynalıp özünce таза eski kiyinip alıp жүргөн көрөт да. Эмне десе, бул дейт таза Кудайдан корккон ушундай кичпейил десе, жана катын айтат, Hazreti Umar, Abu Bakr, пайгамбар Алладан мындан көбүрөөк коркот эле. Аллага булардан көбүрөөк берилген. Бирок алар жүргөндөй эр жигит болуп жерди титиретип жүрөт эле дейт. Түшүнгөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umar айтат, Hazreti Umar Аллиму ауладакум ар-римаята ва-сибахата ва-рукубул хейл. Балдарыңарга жааны атууну, сууга сүзүүнү, атка bir секирип отурушту үйрөткүлө дейт. Бая ат жалында эме болсо кыргыздын жигити эмес дегендей да. Атка bir секирип отурушту үйрөткүлө балдарыңарга дейт. Буну айтканы пайгамбар саллаллаху алейхи ошол кезде ошол спорттун түрү болгондо. Шондойбу? Кийин сабагыбызда келдиби же эми келеби? Пайгамбарыбыз Мадинага келгенде Ибн Рукана деген bir борец болгон. Ким экен аты? Рукана. Бул кафир эди. Келет да пайгамбар исламга чакырса айтат, мен мусулман болом дейт. Давай мен bir күрөш дейт. Эгер мени жыгытсаң дейт, мен мусулман болом дейт. Өткөнбүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Ибн Рукан көтөрүп туруп bir чабат. Ой, мен байкабай калдым дейт. Баштан элек чабып койдум дейт. Кел анда. Экинчи жол чабат. Дагы эме кылат. Үчүнчү жол чапканда исламды кабыл албастан намыс кылып качып кетет. Мусулман болбойт. Пайгамбар борец болгон. Туурабы? Көр, эң ишенген Ибн Руканага эч ким чыга албайт экен. Пайгамбар үчөөндө да чабып салган. Hazreti Abdülhamid 500 kilometreden 23 yaşta. Kim 23 yaşta oldu? En çok çıkan.
Al to'xtolib var desem shizlar. Ne bilen var deydi. Tutiyatna Allah wa tawarrat talaba. Butunda bile galoş olgan jarım yolda jirtildi. Qadamdari shishib ketdi, jarilib. Wa aban tawaqqaf qabla itmi'an ala rasul, biroq to'xtagan yo'q deydi. Buttari jarib olib ketdi, galoshlari jirtilib ketdi. Payg'ambar esen aman jetkenini ko'rmayincha es albayım dedi. Sotqa yo'q da, jetib aldingiz degan. Payg'ambarni barib ko'rmayincha es albayım dedi da. Fa adraka al-habib mubasharatan qabla mughadarati Quba. Payg'ambar Qubadan necha kun turdilar? Qubadan payg'ambar jilelek jetib keldi. Fa huwa awwal man nasarahu wa umruhu la yatajawaz ala 10 hatta anna an-nas dahiku hina madda yadahu lir-rasul yubay'ah. 10 yaşında payg'ambarga bay'at berganda, qo'lini uzatib, islomni qabul olam deb la ilaha illalloh Muhammad rasul kebirlar kulganda, yosh bola kim qo'ydi? Patsan deganda. Wa huwa man nama bi firash rasul, payg'ambarning to'shog'ida yatgan kim? Sirtda qancha odam qilich bilan o'ltiram deb turadilar. Bar bir odam urganda urib o'ltiramiz dedi. Al seni manetga jatib tur, seni birov kelib o'ltiradi desin, jatasin. 10 kilometr alisqa qachasin. Wa lahiqa bihi aydan Zubayr ibn Awam, keyin payg'ambarga dag'i bir yigit yetib keldi, Zubayr ibn Awam degan. Wa umruhu 11 sana. Zubayr ibn Awamning yoshi 11 yoshda ekan, 11 yoshda qo'l ko'tarchi. Bar 11 yoshda bo'ldi. Zubayr ibn Awam payg'ambarga Mekkadan yetib kelganda 11 yoshda ekan. Faqat adraka mada ta'ab rasul wa ma takbiduhu min mashaq wa ta'ab asna'i rihla fajalaba lahu siyab bayda jamila yadkhulu biha ala ahli al-Madina. Al Zubayr ibn Awam kelganda payg'ambarimizga yaxshinaqay apapaqay ko'ynak olib keldi. Qubadan Madinaga kelelek kezde Abu Bakr menen payg'ambarga ak ko'ynak olib keldi. Emne uchun? 500 kilometr kelganda çang bolosun, kirleysin. Payg'ambar taza olup davatqa barganimizda taza olup elge kelish kerak. Chunki taza ak kiyimni kiyib kirdi. Fafariha ar-rasul biqudumihi, payg'ambarsi va labisa siyab wa Abu Bakr. Olib kelgan ak ko'ynakni Abu Bakrda alda kiydi. Wa kana ahl Madina yataraqabuna wusulun nabiy munzu 5 ayyam. 5 kundan beri Madinaliklar kuniga chiqib olib payg'ambar kelib ekan deb kutib atdilar. 5 kundan beri yo'l qaraydi. Yakhrujuna duha ila makan yud'a al-Hari wa yamkusuna fihi hatta zahira. Kun ısıganga çeyin kelip kütet ekendir. Summa yauduna keyin da qaytib keladilar. O'shanda 5 kun. Wa kana yawmul juma. Juma kuni aadu ila nafsil makan. Juma kuni keldi bayaq yerda kutdilar. Lakinnam lam yamkusu bihi tawilan li yaudu thaniya li diyarihim. Kun ısıp ketganda qaytib ketdilar qayra. وكان مما يراقب وصول الحبيب للمدينة يهودي كان فوق نخلة فرأى 4 رجال قادمين. Peygamberdi kütüp atqanda da evrey xitirganda. Ol hemen üstüge çıkıp algan ekan. Xurmanın. Alda qara oturatganda. Musulmanlar qaytib kelayotgan kezde 4 ta adam kelayotadi. Ekovi appak kiyinib olgan. Alıstan ko'rib qoldi. Payg'ambar Abu Bakr, Ali jana Zubayr ibn Awam. Fa'arifa annahu an-nabiy faraha yasih bi'ala sawti. Yahudi churqab payg'ambar ekanini bildi, emeden tushib Madinaga churqab keldi. Ya ma'sharal arab, haza jiddukum. Buna sizlar kutib atgan kelatadi, suyunchi sizlar kutgan keldi dedi. Ununun baricha. Ay hazzukum wa nasibukum allazi antum bihi farihun. Sizlar quvonib atgan nasibangar keldi dedi. Allazi tantaziruna jaa al-Madina. Sizlar kutgan Madinaga keldi deb kim aytib kelibdir birinchi? Yahudi. Fama in nataqa hatta ihtaza al-Madina. Janagı xabarni uqqan kezde Madina titrep ketdi. Eldin quvonishdan bardiq adamdan churqagandan. Va yahki Anas ibn Malik, payg'ambarga xizmat qilgan Anas ibn Malik degan sahaba aytadi. Irtajjat Madina fa asma' sawt at-takbir ya'ti min kulli makan.
Madina titrep, ar jaqtan Allahu akbar, alhamdulillah деген сөздөр ar jaqtan чыгып атты дейт. Ат-тахлил, ла илаха иллаллах, яти мин кулли макан, ар жерден такбир айткан, тахлил айткан, субханаллах деген үндөр дейт. Абуабул буют туфтах ва яхруджу риджал ва ниса. Эшиктер ачылып кетти, эркектер, аялдар, жаш балдар бардыгы чыркап чыгып атат. Элестеткилер. Тахталиту думу ма'ад-дахкат. Күлкү менен, кубануу менен сүйүнүш жаштар агып атты адамдардан. Фазалика азам яум фи тарихил Мадина. Мадинанын тарыхындагы эң улуу күн ушул күн экен. Пайгамбардын келген күн. Ва кала айзан дахала наби ал-Мадина яумул иснейн. Пайгамбарыбыз Мадинага киргенде дүйшөмбү күн кириптир, бардык жак жарып кетти. Пайгамбар дүйшөмбү күн каза болду, Мадина капкараңгы болуп калды. Таважжахал жамиъ сабар расул ва аглабухум ла я'рифуна. Бардык эле пайгамбарга чурат. Пайгамбар менен Абу Бакр экөө тең жаң окшош келип алганда. Экөөнүн канча жаш айырмасы бар? Канча? 2 эле жаш. Ким улуу? Пайгамбар улуу. Бирок кебирлер билбейт пайгамбар кайсы экен. Фаамсака ба'дхум бинaqati Абу Бакр. Кебир барып Абу Бакрдын төбөсүн жетилеп алды. Ушул окшойт деп. Фадрака Абу Бакр залика фахала абата ва даллала биха аля расул. Абу Бакр сезип калдыдан, адамдар жакшы билбеген, өзүнүн чепкенин чечти дагы пайгамбарга көлөкө кылып алды. Кийин бардык адамдар билди. Башкача айтканда Абу Бакр Сыддыкта өтө сулуу, келишкен, пайгамбардай нурдуу адам экен. Бикул адабин ва ахлакын алия, эч кимге мына пайгамбарды адеп ахлак менен эле өзүнүн чепкени менен пайгамбарга көлөкө кылып алгандан кийин эл билди. Ва бадат абият шар, кийин ушул жерде келген күткөндөр ыр менен күтүп алды. Кара. Талa'al badru alayna min saniyatil wada, wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi da, ayyuhal mab'us fina, ji'ta bil amri al-muta', جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ырдын маанisi саниятил вада деген жерден толгон ай чыкты бизге. Важаба шукру алейна, ал айды көрүү менен бизге шүгүр кылуу важип болду. Мада алиллахи да, Кудайга чакыруучу чакыра турган ай келди. Ayyuhal mab'usu fina, o bizge jönötülgen paygambar, ji'ta bil amril muta, biz başı turgan buyruk alıp geldin. Ji'ta şarraftal Madina, Madinanı şarapattındırdın kelip, marhaban ya hayrada, ey jakşı çakıruçu, hoş geldin, hoş geldin. Ve hakaza istakbalun nabi, uşuntu paygambardı kütüp aldı. Bil gina, emne menen? Ir menen, emne men kütüptür? ولم يستقبل بالقرآن. Kur'an okup kütkön joktur. وما رفض النبي ذلك, пайгамбар ага каршы сөз сүйлөгөн жок. Ырдап агыла харам деген жок. Ne dedi? Ырдaba, акындык чечим төкмөлүк кылба. Al-fan al-jamil fi khidmatin nahda. Төкмөлүк акындыкта эгер элди биримдикке чакыруу болсо, ынтымакка чакыруу болсо, адеп ахлакка чакыруу болсо, төкмөлүк эң жакшы нерсе экен. Динге кызмат кылса. Ру'ятил ислам васи'a. Ислам динибиздин көз карашы өтө кенен. La tadiq indal fan. Ислам динибиз искусствонун, чеберчиликтин бардыгын эле харам болбойт дей бербейт. Al-fan al-jamil, al-hadif allazi tu'ayyiduhu risala. Жақшы чеберчилик, ошо акындык, чымыны барлар, таланттуулар, эгер динге кызмат кылса, дин жолунса өзүнүн ошо талантын иштетсе, бул жакшы нерсе экен. Чындык жолунда. Фахуа лейса хараман мадама юсна ан-нахда ва яхдумуха. Эгер динге кызмат кылса, диндин кызмат кылууну жеңилдетсе, буну арам дей албайт экенбиз. Далил кайсы? Пайгамбарды тосуп алдык. Пайгамбар ой харам ырдабагыла деген жок го. Валакад уллифат хадhihi al-угния фавра вусули расул. Манабыз ыр мурда бирөө жазып койгонбу? Арабтарда төкмө акындар болгон. Мурда жазылган эмес бул. Эмне үчүн мурда жазылган эмесин кайдан билебиз? Талa'al badru alayna min saniyyatil wada.
Ay çıktı bizge Saniyatul Vada деген, o Saniyatul Vada oşo öröndün atı. Peygamber kayaktan gelerini bilmeydiler de. Sokuluk jaktan geldi deysin de. Sen sokuluk jaktan kütsen, hazır birle yol var da, tur oşa kütөz. Bul paygambardın kaysi жерден келерин bilmeydiler bular. Tala al badru aleyna min saniyat. Wal kullu lam yakun ya'lam min ayna sayati sallallahu aleyhi ve sellem. Kütüvat kadar paygambar kaysi taraftan kelerini bilmeydiler. Wa dakhala sallallahu al Madina wal kullu qad shadda naqatahu rasul. Bardığı kel paygambardın töösün jetilip aldı. Ve yetemenna law nazala indahu. Paygambar menin uyuma tüsse, menin uyuma kelse deydi. Har kim kalaydı da? Kana bizni yüzge tüsse deydi. Ve nebiyyu bi zavqihi'l ali ve hikma az bütet. Paygambar bolsa özünün ötö köröngüçlügü menen, ötö danışmandığı menen la yuhban yaghdab ahad birödü de kapa kılgıs kelbeydi. Bar ele bizni uyga tüsse deydi. Faqala da'uha fa innaha ma'mura. Paygambar aytdı, töөнү жөн койгула, töөгө буйрук бар dedi. Ne dedi? Töөгө жөн койгула, töөгө буйрук бар dedi. Töөгө Allah Taala буйрук берген. Кайсы жерге чөксө ошол жерге калат. وتسير الناقة إلى أن تقف مكان المسجد النبوي. Tö kelip bugünkü Madina'daki paygambardın Mescid-i Nebevi osa meçitin jayına kelip tö çöktü. Fazallan nebi fawqa zahriha. Paygambar töөнün üstünde oturdu. Faqamat ve taharrakat. Keyin tö turdu dağı. Paygambar tüşelekte kayra turdu. Sum ve taharrakat. Keyin iki jaga kıymıldadı. Ve adat li makaniha fabarakat. Kayra bayağı jerge kelip ikinci jol tö çöktü. Taq bayağı basıp bayağı birinci çökkön jer töөнü çöktü deydi. Jatıp aldı degen söz. Film o şekilde çöktü. Fabarakat fanazala rasul. Keyin paygambar düştü ikinci jol kayryp. Ve makazan nabiy inda Abu Ayyub al-Ansari qarabat ash-shahr. Paygambar Abu Ayyub al-Ansari'nin uyunda bir ayga çaqtı yaşadı. Uyda qanday yaşadı, qanday yaşadı? Xudoy bilsa Allah ömrünüzü verse keler dedim. Amin. Allohumma rabbana ve kafir sayyi'atina ve tawaffana ma'al-abrar. Allahumma a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadet. Allahumma inna qanday tuğanlarıma özüngü paygambarды süyüdü nasip et. Özün jana paygambar süyген amallarda turup nasip et ya Rabbal alamin. Bugün uşul meçitte şunday topluluk Allah'ın kıyamatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen beyişte birge bolup nasip et ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah